And some baby nana is what campus such as say near Air Force or University campus, a binom your roommates, nay, a teacher for any a come on the baby. Now a branty, a brantia or what school ma no dear, just or call school no I and been said on pen and wasem, addition of course or paco swings in a brainy nano or pon school and as upon the classes no or shed the room. Addition or soon when I send roommates for about one I say. Omo ye dede na ebe disturbing na no we pia kodon akwa kosua na ade ato se na ni bekum se obeba beda na we na wo enhwehwemu kire se abrante no se na oye dindini ompe ne ho asem no ni roommates a oni omo wo edan ba ko mo a try na se ombegege no abrani na all the time then so no omo pe asem de hye no according to some of the messages at school for ni bi air can almost say abrante ni obi a on pen and one self nanso ne fefo na oni omo ehye room no ejiji ne de bi a chese onye ehwe kra na omo de ahye no na omo ye na yakayaka they are always trying to maltreat the guy at the in their room and so oye omo roommate enti no omo hu say nem oye mre na ne mre oye omo enti no omo di gina so etete ni de bia o ni so o ye ne den kra na nya de obekasa na we na brantie ede ne mpaboa egu ho no ma baako ebe fa mpaboa no ede ehye call downstairs na obaye na obisa se aden na o ma hwehwe me mpaboa isa na aden na wafa me mpaboa no ahye de akọ downstairs a one country anye de answering enye na beatings de ejai na ebusua mmaye hwe video no se ne atokwa ne call on room one. I couldn't even go inside. Hey, boy. You are busia for some amount send a video no airport wo hwe senia abrantie ebu ne yonko be ma wo dormitory na che se tan ni asefem papa abrebo yie na abrantie na nso wo yonko be ma etimi to ne nsa bo se ne yemba na wo ntimi to won nsa ba kokora se die anu ohye ne ye pagya abrantie de ne pem akodwa che se asem na anu ohye pa nye fine se obi be ede ne ba be ba school ana se obi be ba school no no nim se me ba se mi besua ma de nti abrabo bi a mo bo bi a mi mmobi na me be kam ho om eden ba ko na me ne mo hye dan a akwakofa wona fofo de bi aba be jeje me enye fine sa niema bi se ne na ya se school authorities no ehwe esan se nye nkola ni nyina na se nye students ni nyina na eye nkola boni omo ba school so omo ba besesan be fa suban bi na nti e ba ne sana so ono ne ye na adwen se sa suban na nkofo ebo no ono enya de obebo bia na wakakoye tanfo ewo the whole school na se ewo ne mfefo na wo pese wo be join ne na on pese wo be join ne ni mu na nti no obi donfo bi ene hide ya o twa video wo hwese na video ni kona na so wa hiding phone ne pa na o twa nti no ontimi kura entwa se ne se so o twa na ne kura na odi aba nti kakra ono timi boae etwa se ne be obetimi dia di adanse wa bonten se ena ye de ya brantie no ewo ni room de bia na tisa brantie no so drama ontimi country authorities about it say na oye okom ewo ne nafofo ensem
no de enya de papa nti ye best say school authorities no eya mama money enko some of the hardcore guys and now say students e wo school mu a omo etete come student and now say one wo ya anwenfo e wo school mu baba e say adisuenti no mo ba enti eno no be focus on no eno enese mama money ekọ sa nkrofo bi mu sa ehu mega masese mo ma joining ahwe video no etie midin ya ne akosua kokua ansa aka Kwefidi apa koso ana subscribe to your YouTube channel no na follow ye on Twitter Instagram Facebook too_much_ na bomodiana comment section no ja comment to wo ma ye fefefe a eya sudwe so ni obuo so a enkoye adapetwa sembia na ni esese ye yiwa no yenso ye ba be yiwa no edamase makra mo da sene essential